साला तुम्हारा बिहार में जाके मुझे वोट डालने देगा? नहीं देगा। तुम्हारा यूपी में देगा साला? छोड़ो मैं पुलिस दिम, इलेक्शन कमिशन दिम। तुम्हारा ये आखिरी मौका है। तुम जितना तुम्हारा भाई और बहनों यूपी बिहार से वोट फर्जी देने के लिए आया है, सबको ये चुनौती दे दो। नमस्कार, आमी जितु कथा भय करि आसिलो एतु मैं केमेरात देखाई दिसु। IIT गुवाहाटी बुली कय एजन लरा नाम होइसे धीराज सिंह। तेও মোক কৈছে অলপ এক্সট্ৰা কথা পাতিবলগীয়া আছে। মই কি এক্সট্ৰা কথা পাতিবলগীয়া আছে? तेও কৈছে आपको यहाँ पे वोट देने का कोई लोग चाहिए क्या? मैंने उसको बोला हमारा वोट जो देगा दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोग देगा। आप कहाँ से? बोले मैं IIT गुवाहाटी से हूँ। ये एक यूपी भोटार ID कार्ड, एक यूपी भोटार ID कार्ड, एक IIT कार्ड। फर्जी ने नकल मैं कि असली मैं ना जानू। तेও मुझ कैसे आपको हम मदद करेंगे, NSY बोल के ऐसे बोला। ऐसे NSY একোটো নহয়। তেও মোক কৈছে 4-5টা যদি আৰু ভোট লাগে, 10টা ভোট লাগে, মই আদমি আপোনাক দি দিম। আরে হোৱাট ননসেন্স ইট ইজ। আমি যিবিলাক বিহাৰৰ বাছ অহা কথা কৈছিলো, সংবাদ মাধ্যমৰ সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছো যে আহক আপোনালোকে এটো নিউজ কৰক। মই লৰাজনক চিনি নাপাওঁ। ৰাতিপুৱা আৰু 3জন আহিছিলে, কিন্তু মই আজি পুলিং এজেন্টৰ কিবা ফৰ্ম সম ফিলআপৰ কামত সহি কৰি থকাৰ কাৰণে 3জনক কলো যে ভাইয়া मुझे अभी टाइम नहीं है, शाम को आइए, क्या बात है, शाम को करेंगे। तेও এতিয়া बोले मुझ कैसे आप मुझे वोट देने का मौका कर दीजिए, हम आपको वोट दिलवा देंगे। व्हाट नॉनसेंस इट इज। वोट मुख बिहार यूपी पर लगे नेকি? इलेक्शन कमिशने धरिबने नधरिब এইবিলাক বস্তু? बिहार पर बास यूपी पर बास आহি আছে বুলি কৈ আছো। মই মিৰাবৰ থাকো কেন্ডিডেট। মোৰ ঘৰত ফৰ্জি ভোটাৰে ভোট লাগে নেকি সুধিবলে আহি গৈছে। पुलिस कत আছে बिहार बास বিলাক যে আহি আছে? মই হেকাৰণে অসমৰ ৰাইজক এটা কথা কৈছো, বিহাৰ মডেলটো ইয়াত লৈ আহিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছো, আমি কৈ থকা কথাবিলাকৰ আপোনালোকে সত্য প্ৰমাণ বিচাৰিছিলে। মা কামাখ্যাই প্ৰমাণ আনি মোৰ ঘৰত দি গৈছে। ই ভোট দি পেলাই মোক জিকাব আহিছে। ইয়াত বিহাৰ ইউপি মানুহে এই ফৰ্জি ভোট দিব আহিছে। মই মোৰ মা নামটো ইলেকশ্যন কমিশনত কৈ পেলাই ভোটাৰ লিষ্টত আনিব নোৱাৰো। আৰু ই কুত্তা ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছে। ইয়াত মই অসমৰ ৰাইজক কৈছো, চাওক ই নিজে নিজে ধৰা দিবলৈ ইয়াত আহিছে। মই সেইকাৰণে মিডিয়াক কৈছো আহক লৈ যাওক। এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি আৰু ইলেকশ্যন কমিশনক কৈছো বিহাৰী মডেল ইয়াত আমি কাইলে আমিও দেখা যাব। ইয়াত বিহাৰৰ পৰা ফৰ্জি IIT বুলি কৈছে, কি NSY বুলি কবলৈ আহিছে। তাৰপিছত কৈছে বোলে কি যুৱ মৰ্চা বুলি কবলৈ আহিছে বিজেপি। মুখত বেয়া কথা ওলাব। আমাক উত্তেজিত নকৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনক বুজাই দিছো। অসমত থকা বাকি কমিউনিটি মানুহক আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু কি বাছে বাছে মানুহ আনি সি মোক কৈছে आपको अगर हिंदी एकाने কৈছো कि নহলে কব অসমীয়াত কৈছে क्या बोला हमको समझ में नहीं आया। ही मुझ कैसे आप मुझे वोट डालने का कोई व्यवस्था कर सकता है? मुझे क्या व्यवस्था? आपका वोटर ID कहाँ का है? बोले यूपी का है, लेकिन आप अगर बोले तो हम वोट दे सकते हैं। अच्छा अल्लाह, तुमको समझ में नहीं आया? हम लोग आसामी लोग, तुम लोग ये पथार समझते हैं क्या? जब मर्जी बास भरा के ले आएगा। ये हिमंत का क्या अपना प्रॉपर्टी है क्या? मैं दुखेरे कैसो আজি ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ঘন্টা সালা বস্তু লৈ পেলাই ইয়াত আহিবলৈ আহিছো। ইয়াত মই গাত হাত দিয়া নাই। साला यहाँ से मार के भेज देंगे साला कुत्ता साला सुटिया याद दिबले आइছো। एतु মই এতিয়া মই হেকাৰণে কৈছো খং মোৰ একাৰণে উঠিছে। মই জীৱনত কেতিয়াও এনেকুৱা খং উঠা নাই। ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত তহঁতৰ নিচিনা চুৰ ডকাইত বিলাকে ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছো। বহ ইয়াত বহ, পুলিচ মাতি আছো বহ। साला ইয়াত বিহাৰী ডকাইতি কৰিবলৈ আহিছো। তহঁতে ভোট দিবলৈ আহিছো। IIT বুলি কৈ ফেক কাৰ্ড লৈ পেলাই আহিছো। কালি মই আজি কৈ দিলো বুথত বিজেপি হওক, AGP হওক, কংগ্ৰেছ হওক, AJP হওক, সকলোকে অসমৰ স্বাৰ্থত কৈছো এই অপসংস্কৃতি লৈ যদি কোনোবা জিকিব বিচাৰিছে অসম ৰহাতলে যাব। মই বিনম্ৰতাৰে হাতজোৰ কৰি অসমৰ প্ৰত্যেকজনক আহ্বান জনাইছো এনেকুৱা ফৰ্জি ভোটাৰ যাতে কোনোটো বুথত যাব নোৱাৰে। পালে মই কাইলে কি কৰিম মই নিজে ক'ব নোৱাৰো। মই আইন হাতত তুলি লম নে নলম পিছৰ কথা। অসমৰ স্বাৰ্থত একটা ফৰ্জি ভোটাৰক মই অসমত ভোট দিবলৈ যদি মোৰ চকুত যদি ধৰা পৰে তাৰ কি হ'ব মোৰ কি হ'ব মই কাইলে দেখা যাব। এতিয়া কৈছে অশোক সিংহলে পঠাইছে বুলি কৈছে। হা অশোক সিংহলে নালাগে, তাক সুধিবলৈ একো নাই, পুলিচে তাক সুধিব।
तुम्हारा ये आखिरी मौका है। तुम जितना तुम्हारा भाइयों और बहनों यूपी बिहार से वोट फर्जी देने के लिए आया है, सबको ये चुनौती दे दो। हम भी किसी से, हम लोग भी कम नहीं है। हम सतत, कहाँ है तुम्हारा आदमी, कहाँ है तुम्हारा आदमी? अरे तुम्हारा छोड़ो, तुम IIT नहीं तो और व्यक्ति की है। तुम एक बाइडो भी रिकॉर्ड करके रखा, तुम पहले क्या बात बोला था? तुम तो वहां जाके मुझे क्या बोला, जो बाइडो तुम्हारा अगर गुवाहाटी में दिसपुर में वोटर ID में तुम्हारा नाम ही नहीं है तो कैसे सवाल कर सकते जो हम वोट यहाँ पे दे सकती हूँ क्या? अरे मैं दिसपुर का वोटर हूँ, मैं न्यू गुवाहाटी में जाके वोट दे सकते हैं क्या? तो तुम यूपी का तुम वोटर है, तो ये इलीगल क्वेश्चन मुझे क्यों पूछा? हाँ साला दिन रात एकाकार करी, पूरी पहाड़ भोयाम घूरी। तुम्हारे IIT का ये खुपड़ी में कुछ भी नहीं है क्या? तुम IIT का है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? फौजी IIT यूपी का वोटर यहाँ वोट दे सकते हैं क्या? অসমৰ ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো, এয়াই হৈছে বিজেপি মডেল, এয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ গুজৰাট মডেল, বিহাৰী মডেল, ইউপি মডেল। মই এইকেইটা কাগজ নিদিও। এই যে বাছে বাছে মানুহ আহিছে সব 4G ভোটাৰ কাৰ্ড লৈ, ৰাইজ সাৱধান হওক। কেৱল দিছপুৰ নহয়, গোটেই অসমত যাতে এজনো বহিৰাজ্যৰ মানুহে যাতে ভোট দিব নোৱাৰে। আৰু মই এটা কথা কৈছো, মই বহুত অন্তৰ চাফা মানুহ। মা কামাখ্যাই ধৰা দিবৰ কাৰণে নিজে নিজে কুকুৰক ইয়ালৈ লৈ আহিছে, সি ইয়াত আহি ধৰা দিছে। মই কৈ থকা কথাটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আহিছে। মই এতিয়া পুলিচৰ তাত যাম, पुलिस जब तक नहीं आएगा तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और मैं कैसे तुम्हारे इलेक्शन कमिशन लिखा यूपी ভোটাৰ ID দি কেনেকে দিছপুৰত ভোট দিবলৈ আহে, ইলেকশ্যন কমিশনে এইটো নকৰালৈকে মই ভোটে নালাগে দৰকাৰ হলে। অসমখন এনেকে বেলেগৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ নিদিও। ইহঁতে কি এখন চৰণীয়া পথাৰ পাইছে নেকি? এইখন साला तुम्हारा बिहार में जाके मुझे वोट देने देगा? नहीं देगा। तुम्हारा यूपी में देगा साला। छोड़ो, मैं पुलिसत दिम, इलेक्शन कमिशनत दिम।